mugende muvuga ati ego, nimwumva atari byo muvuga ati oya. Amatongo ntarere ku mitumba iwanyu, abarimyi n'aborozi ntibatere ku matongo iwanyu ku mitumba. Abantu bafise, abantu b'abakene ntibari ku mitumba iwanyu, abakomersa abaki ntibari ku mitumba iwanyu, abashikiranganji abantu bose n'umukuru w'igihugu ntibari ku mitumba iwanyu. Nari ntumva ko ku mutumba mufise byose abyumvise, narese ngo mukivugi. Abashikiranganji abakomersa abantu bose yajewe ndi ku mutumba iwacu, niyo ndi twese turi ku mitumba iwacu. Nuva ko n'amafaranga n'ubutunzi buri hehe ku mitumba iwanyu. Niyo ubutunzi buri, none ko ubutunzi ariyo buri, amafaranga niyari, amatongo niyari, natwe twashyize imbere uburimyi n'ubworozi. Mwumva umwimbu, ntibishoboka ko umwimbu ushobora kugwizwa ariya ku mitumba, ntibishoboka. Birashoboka, twese hamwe no ku mitumba nuko nyene. Rero uko niko ndababwira, byose biri ku mutumba. None ubu ntimwumvise yuko mwebwe muri za Sangwe twababwiye yuko Sangwe ni ahantu hagwirizwa umwimbu w'igihugu. Muravyandika abafise amakaye. Sangwe cyangwa societe cooperative hariya ku mitumba n'ahantu hagwirizwa umwimbu, ubutunzi bw'igihugu. Sangwe cyangwa societe cooperative hariya ku mutumba n'ahantu hagwirizwa umwimbu, ubutunzi bw'igihugu. Abarongoye umutumba nibo ba mbere bateza kuba batunze ku mutumba, none si cyo? Ariko ibyo ntabyo mwabona, urongoye umutumba niwe yashaka kuba umutunzi wa mbere ku mutumba, none ngo niwo umuntu wa mbere gusa bagasanzwe ku mutumba aho. Kuko ati amasangwe, ati amasosiyete koperative nibo mwategerezwa kuba ba mbere bukuyarongora. Bakavuga ko bakwemeye kuyobora umutumba, kubera icyo batakwemera kuyobora societe cooperative. Aho rero murumva ko ibintu bibari mu ntoki, ariko ntimumenye ibyo ari byo. Ntimuzi ko mwambaye ikirezi, nabyo muzi. Mumaze kubona neza yuko umwimbu ugwirizwa muri Sangwe cyangwa muri societe cooperative, namwe izo societe cooperative niwe muzigize. Y'amatongo twabye tuvuga ni iwanyu, none mu buziki n'amazi y'inzuzi ari hariya ku mitumba iwanyu, none mu buziki n'amabuye y'agaciro, ubutare, byose biri ku mitumba. Ni ukuvuga bimwe nababwira, wa muhamagaro w'Imana, wa muhamagaro guteza imbere igihugu, wa muhamagaro w'uko amadeni y'igihugu ushobora kuyishyura, wa muhamagaro w'uko igihombo cy'igihugu ushobora kucyishyura. Murumvise iyo biva, murumva ko bishoboka, kuko byose biri ku mutumba. Ubushobozi bwose buri ku mutumba, n'Imana iri ku mutumba, kuko abantu niyo muri. None si byo? Mukoma amashyi rero.